Oke, Alara nih kayaknya tahun lalu pun udah pernah ikut ya? Pernah. Pernah ya? Oke, ini yang keberapa nih? Yang kedua. Ini yang kedua ya, harus lebih baik dari yang tahun lalu ya. Insya Allah. Oke, udah kelas berapa? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 ini terakhir nih. Terakhir untuk kategori SMP, tahun depan udah nggak bisa ikut lagi dong ya. Oke, baik. Dari Abu Musa ya. Iya Pak Ustadz, dari Abu Musa Pak Ustadz. Abu Musa. Udah kelas 3 ya. Alara Ramadhani, nampaknya lahir di bulan Ramadan ya. Enggak, Ustaz. Rahmadani, maaf salah saya, Rahmadani. Iya, Rahmadani Pak Ustadz. Kurang hanya Rahmadani ya. Haji. Ini hat ini mungkin ada sejarah orang tua naik haji ya. Iya. Iya, Nanda. Mudah-mudahan amin ya haji. Mudah-mudahan amin, kalaupun belum mudah-mudahan naik haji kan. Iya. Baik, kita mulai. Nah, ini Ananda. Pak Ustadz, soalnya Pak Ustadz. Iya. Udah, ini yang kedua ya, udah 2 kali. Udah berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Alhamdulillah. Soal kedua. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Alhamdulillah. Soal terakhir. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه إلى عذاب قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim ya. 3 soal sudah dilewati. Gimana Pak Ustadz Minimaha? Ada bel 2 kali tadi Pak Ustadz ya. Silakan Ustadz Minimaha. Ya, baik. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. 3 soal berganti irama terus ya. Oh, oke, baik. Berarti menguasai irama. Cuman yang perlu diingatkan lagi nih. Tadi ada tajwid wa tukum gunnahnya tadi ya kurang sempurna tadi ya. Terlalu wa iya seolah-olah iya kana budu, bukan nun, ini nun mati ya. Kemudian bel 2 kali tadi itu ya. Nah, itu perlu diingat lagi supaya ke depan lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Ustadz Rafi. Ya, alhamdulillah bagus, tampilnya sudah bagus. Nah, biasa seorang hafid ada kledor sedikit. Tadi antara qalila dengan apa tadi? Summa apa tadi itu? Fa'umatti'u qalila 2 kali kan. Kalau sudah sekali di bel baca qalila, nanti baca kedua jangan lagi qalila. Jadi bel terus itu. Nanti ketiga kali qalila juga kan bel lagi. Nah, jadi harus ada tajam apa kita, kecerdasan kita. Qalila ubah bel, mati kita ulang qalila lagi kan. Nah, di situ salahnya. Dibaca dia illa kan sebenarnya qalila. Nah, itu. Nah, kemudian tapi kata Ustaz Minimaha tadi ada gunnahnya kurang sedikit, yang lain sudah bagus. Ya sebenarnya agak apa tadi kurang fokus. Ya. Seperti wal udwani wa iyatukum ya kan. Nah, itu nun mati berjumpa ya, yaitu idgham bi gunnah. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ananda Alara ya, sukses terus ya.